Keteng tep kol Ronaldo na kamta ke Al Nassr, lai kol penlim ke Al Nassr ek Al Kholot hak jinglekai ne kamit Saudi Pro League. Kum taruh kiu ke Al Nassr menta hak kedan ke ar kamijikan poin hak Saudi Pro League. Hak pak le rengkat poin 4 ke Al Ali dan masap lai poin. Kepadang duna menta satang lai poin ya ke Al Hilal kebadon kerdan kebanding kong hak kamijikan poin. Kat bahadu artliki assist yo Joe Felix ublah kursendon ya ka man of the match. Bat snubok ba Ronaldo la syong benno haka menit ke bah nyup kendai. Nrela da lekai full time una yo ban shoot se ka penalty haka menit ka ba prapuni. Kum taling ba kene ka sikol ka ba Ronaldo la yo ne kamit la po se kendai spa andrup we kol ka kar ka jong u. Kabadang duna mata stang lep kendai kol pan po si katong kasya jar kol. Ronaldo la yuk ban tep kol haka menit pas sapun yu yu bala assist dau Joe Felix. Bat Muhammad simakan haka menit pas san pulai ya bala assist dau ju kata dau Joe Felix. Kat ba Kingsley Coman la yuk ling baka penalti haka menit ke prapun yu. Kat ba Ronaldo la syong benno na du ka menit ka bah nyipu kendai. Kumta ke Al Nassr menta kler ringkat poin bat ke Al Ali dan masap lai poin. Kat bak Al Nassr kadon kedan ke Baar ke Al Hilal hak kedan ke Peningkong dan sapun rupoin. Kumta ke Al Nassr menta kaduna setang lai poin ya ke Al Hilal lada ja bapaklah tik kendit ke Al Hilal. Kum taruh ya kedan ke Peningkong la berkenino sendon da ke Al Nassr. Kum taruh haki jinglekai ke Saudi Pro League ke Al Nassr kan sai kun persia ke Al Riyadh hak ar tarik Februari hak por prasapsan menit. Bat kum juru Ronaldo mentah ke Saudi Pro League ulayo kat new call ubala yarengkat batu Julian ke Al Qadisiyah. Kat bau Iban Toni ke Al Ali ulayo kat prakol. Kublai sibot.